oduu gammachiisa jiraattota aanaa Iluu, jiraattota aanaa Sabbata Hawaas, jiraattota kutaa magaalaa Sabbataa, jiraattota kutaa magaalaa Furii, jiraattota kutaa magaalaa Galaan Guddaa fi naannawa ishee hundaa. Alert Comprehensive Specialized Hospital, hospitaala Diimaa waliin ta'uun namoota rakkoo moora ijaa qaban hakiima ispeeshaalistoota ijaa beekamoodhaan yaala bilisaa baqaqsanii yaalu waan kennuuf gaafa guyyaa 3 jalamaffaa bara 2018 irraa kaase calalli waa'ee galeef hospitaala Diimaa kutaa yaala ijaa lakkoofsa 12 dhuftanii akka galmooftan jecha odeeffannoo dabalataaf lakka bilbilaa bilisaa 86 duwwaa 8 bilbiluudhaan odeeffannoo gahaa argachuu ni dandeessu. Carraan kun akkasin jalan dabarre Alert Comprehensive Specialized TV hospitaala jalqabaa Diimaarraa fayyaan faaya. አስደሳች ነን ለኢሉ ወረዳ ነዋሪዎች፣ ለሰበታ ዋት ወረዳ ነዋሪዎች፣ ለሰበታ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች፣ ለፉሪ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች፣ ለገላን ጉዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎችና አካባቢዋ በሙሉ አለርት ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እና የዲማ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በጋራ በመሆን የአይን ላይ ሞራ ችግር ያለባቸውን ሰዎች በእውቅ ስፔሻሊስቶች የነጻ ቀዶ ሕክምና አገልግሎት ለመስጠት ከጥቅምት 3 2018 ዓ.ም ጀምሮ የታማሚ ልየታና ምዝገባ ስለሚጀምር በዲማ ሆስፒታል የአይን ሕክምና ክፍል ቁጥር 12 በመገኘት እንድትመዘገቡ እያልን ለተጨማሪ መረጃ በነጻ የስልክ ጥሪ 8608 በመደወል በቂ ማስረጃ ማግኘት ይችላል። ይህ እድል እንዳያመልጦት ቀድሞ ይመዝገቡ። ጤናችን ጌጣችን ነው ይሎታል የአለርት ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እና የዲማ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል።